Эң биринчи ден соолук каалайбыз. Самый главный. Жакшы өтсүн, ден соолук каалайм баарына. Баары бактылуу болсун. Мүмкүн туулган күнү куттуу болсун, өмүр жашы узун болсун. Бүгүнкү 40 жашың кут болсун. Ушу айтылган кабылоонун баары кабыл болуп, ден соолук бекем болсун. Үй бүлөсү менен аман болсун. Тууган күнү кут болсун, өмүр жашы узун болсун. Алланын маталарын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Тапкан уул кыздардын сый-урматын көрсөм.
Атайын Динара, алтын экранға келді. Қош келдіңіздер, құрметті группалаштар, жақсы тілектеріңіз, қалаулы университетіне бүгін группалашыңыздар 40-қа толтырып, сізді жақсы қалаулы. Kim yüzden başlayız? Manam buraya Talas'tan mı? Geliriz. Assalamualaikum. Şu Kuday'ın kulağı suyusun. Bugün şu gruplaşımız Simon Bugün Zamina'nın çok yaş toyunu oturağız. Toyunu olmasın, kutlu olsun. En büyük şu atayla samon olsun. Bizi tapkan sizlerge çinde soluk var olmuşlar. Daima toy üstü seyda olmuşlar. Şu kalan barımızdan aytatırım. Den soğukta oluyor, şunda жақсылықта жолы жадырап жайнап жүріңіздер. Ассалаумағалейкум. Жалпы жаңағы туғандар, келіпсіздер. Симонқұл досым, жас юбилейі құтты болсын. Базарқұлан айтқандай, мен 40-қа шыққанда 11-де туған келмейді. Алсына салымында бала кестің çoğu bir nandı bölüp stüdent kestim bir nandı bölüp жетip деп айтсам жаңа албайм. Жақсы досторымның бири булары. Ömür yaşın uzun, baklı toylu ol. Atanen sınıftan, bir sınıftan, el sınıftan geldi. Oşul, жаңа da aytqan, güldeyiz, güldeyeceğine. Ketken ömür gelmeydi kayra. Жетеді қолың бұлтқа досымыз группаластарың ұмытпа. Бар бол. Саламатсыздар, Симонқұл, Замира, тоңғақы болсын. Сіздерге ұзын өмір қалаймын, бақытты жашап, қарымшылан өмірімізді бөліп жүргілер. Шындай достардың арасында бөліп жайнайлар. Ошол барыңыздарға денсаулық, тойыңар құтты болсын. Симонқұл, Замира, тойыңар құтты болсын. Бүгінгі юбилей болсын, шынында ертең екен. Туылған болып, өмір жашың ұзын болып, Замирек өмір қармашқан болыңар. Бекер бол, түбелікке өмір сүргілі, балдардың, қыздардың жақшылығына бөленіп, шындай жөн жолдоштардың арасында сыйлыққа ие болып, талашқанымыз только сый болсын, денсаулығынан мықты болсын, еш орта ұру Біздерде сөз бар екен, ала толының башында қазылар бар дейді. Ошыл сияқты ол башыңызға бақ қонсын, андан төмен түше тұрсаңар, бір алтын құш қона тұрған бір бақ бар дейді. Ошыл сияқты өміріңізде дағы бір бақ қонсын. Андан төмен түшсең, ошыл бақаятаның көшелері бар екен, ұзын болсын. Ошыл сияқты өміріңіз ұзын болсын. Әрдайым бақытты болыңыздар. Bu bağışların altından yetkilerini salıp bilesinler koyun. Rahmat, dostlar, çalıp bu bağışların altından oldu bu. Uzaktan özün çalam ben, Rahmat jigitler, bugünkü toyda ırgat bilet, şanga şang boşa tüseli. Rahmatlı atayınıza ırgat bergesi ırınız tuğalı. Siz ırgadağınız pijağınızda turalı. Айтулы Манас районынан келген Симонқұл мырзаның группалашы атайырды қалаушылар орысша біле тұрады. Маэстро. Geçiyor.
Рахмат. Урматтуу мырзалар, куш келипсиздер. Бирок урматтуу коноктор, эң биринчи келген ушу коноктор болғанда Бишкекте бирок убак саатына кириши бир болчу акылачылар кетишпей куш келипсиздер. Жакшыбек Калоотбекке бармайды. Кимиз уусу олай келген, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Сүймөнкул құт болсын, ұзын болсын. Замира Айшқа Озекова теңары бөліп қарылыққа жеткілі, алдағы қыстарыңардың жақшылығын көргілі. Барлық жақшылықтар болсын. Ассаламу алейкум, бүгінгі кечен қонақтар. Достар, аяштар, группалаштар, барыңыздар. Көңілді кеш. Лева, туған күн болсын, не дейсің? Дайыма жақсылықтар болсын. Жаңа Базакем айтып кеткендей, ушул 40 жашында сен тентек кылып койсуң, сен балдарды тентек кылбагандай болсун, ба? Не дейсің? Дайыма жақсылық үстінде, жақсы дасторкон чекерінде жолып жүрө берейік. Денсаулықта uzun ömür vakit alaya. Assalamu alaikum to'yning mehmonlari. Suymonqul, Jashqat bo'lsin, to'ylik bo'lsin. Zamira qutlug' bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Shu ballardan yaxshilanib qiz bala uyda qizlarlar. Har doim yaxshilikqa yo'l tushiradi. Bunda eng yomon degan kun ishlaydi bo'lsinlar. Qarabog'da. Ulan Mırza Nübülöz'ün adından Ming Sok Pres büyük uşul jakşı oyun zoğu deyip olacak mı? Ulan Mırza'nın adından. Talasın suzu şarıkkan, tamşantı pendi qaratkan, tatına qayqırlardı Kırgız eline jaratkan, bugün Bişkek'te gel durgan Süleyman Mırza'nın klastaş tozu, Farkat bir Cavun bir jaratan deyip, Farkat Mırza ırbay, kalan sonuçta bileyle. Adam partiyi dostluq torayını başqanı suyub başqana geldi başqanı özünü oxşaş torayını Ey adam sözüm ayıştın akılayını sözümde aytın
Bismillahirrahmanirrahim. Erim Allah Taala mактоолор болсун, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Bir gün бар, 1000 gün көргүч деп мына бүгүн Кудайым буйрса, Сүймөнкул досубуз Кутмангурак 40 жашка толуп, жора жолдошторду, досторду жалпы чакырып, бир жакшы элек баталайын деп жакшынакай той өткөзүп атат. Алланын баталарын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Тапкан уул кыздардын сый-урматын көрсөм, ушул жерде Аяшым экөө буйрса, чоң ата, чоң эне, тайта, тайне болушсун. Сүймөнкул досумду тапкан атабыз менен апабыз аман болсун. Кудайым буйрса, небере көрүңүздөр, чөбөрө чөп башын көрүңүздөр. Канча бут кез ошончо кут керип, Кудай буйрса ушул Сүймөнкул досубуздун уулдарын үйлөп, кыздарын турмушка берип, маңдайыбызда күлүп жайнап жүрөңүздөр. Алга матаңыздар кабыл болсун. Бүгүнкү той жакшы өтсүн. Ассаламу алейкум. Мен атым Мулан. Сүймөнкулдун классташы болом. Сүймөнкулдун 40 жаш туулган күнүнө маракезине келдик. Сүймөнкулга эмне каалайбыз? Эң биринчи ден соолук каалайбыз. Самый главный. Үй бүлөсүнө, өзүнө Аллахтын эки күнүнө бактылык берсин. Бардык жакшылыктар болсун. Ошо Замира Аяшкабыз экөө тең арып дөөлөттүү карлыкка жетишсин. Бар жакшылыктар болсун. Ошол каларым. Бардыңызга эмне бардыңыздардын ишиңиздер ийгиликтүү болсун, ден соолуктар бекем болсун. Ушунча курбу тапкан сүймөш, ушунча кадыр баракка жеткен сенин ден соолугуң болсун. Ар дайым ушул кызматтыгыңа жанайып болсун, колор бекем болсун. Кичекейиңер аман болсун. Ушу сыйрып тапкан атабыз Бugün мақалатабыз аман болсын, енебіз аман болсын. Ар дайым жакшылык боло берсин. Ортобузда болсо ушундай талашкан тактап койгон үстүндө сыйыбыз болсун. Мен сыймыктанам ушу сүймөш сени. Ушунча курбу курдашың бар экенине, ушунча группалашың бар экенине. Буга жеткени бар, жетпегени бар. Ар дайым жакшылык болсун, ден соолугуң бекем болсун. Сүймөнкул, той болсун. Ушул айтып аткан жакшы кабыл тилектердин баары кабыл болсун. Сүймөнкул Замира 40 жаш кут болсун. Дайыма ушундай жакшылыкка чакыргыла бизди өмүрдө той болсун, үй бүлөлөр менен аман болгула, чалым өмүр жашы узун болсун, жанында жаркырап сен аман бол, балдарың менен буюрса дагы ушул состав алдыда канча жакшылыктар балдарыңар, кыздарыңар буюрса чоңоюп келип атат. Ушулардын жакшылыктарында дагы ушул дос туугандар дагы буюрса көп дасторкондош болуп, чогулуп жүрө берет экен. Үйүңөрдө дайым той болсун, юбилейиңер кут болсун. Ар дайым эле ойноп күлүп жүрөгүлө, ушундай тойлар куттуу болсун. Tamara. Teknikumda samı susturayı, sorokletski uzara çok degende bir kalop lekiniz. Right. Asıl umat konaklar. Büyük toyun görüleri. En güzel aşı bir şey tekergen konaklar size rahmat. Tüneyin cevap konuda çıkıp şu büyük koya geçip gelirlerge. Vay. Sүймөнкул 18 yaşındaki olsun. Ömrüm uzun olsun.
Anam bilen söz söylep etkeşin. Ana nerede? Janarda moldan aytып ketкен приз узактай көп жасайын деген приз бар ошо берип коеюн, э? Рахмет. Бурасы эле жүргөн жакшы кылганда. Апракта билегенге приз берип андай жаштар жүрсө, ырчы барбы жокпу? Билейлер да. Бiri билеттерин кетер. Маэстро, бир жагында музыка. Саламатсыздарбы? Тоюңуздар куттуу болсун. Сүймөнкулдун 40 жашы. Ден соолук бекем болсун. Үй бүлөсү менен аман болсун, бала чакасы менен ишинде ийгиликтүү болсун. Мындай жаштын дагы көп жашын жашасын. Ушул эч нерседен кем болбогон. Негизи эле жакшы үй бүлөлөр да, мен баягы неме келинчеги дагы, өзү дагы ушундай жакшы өздөрүндөй болгон жакшы уул кыздарды тарбиялап буюрса, ушулардын сый урматын көрүп, жакшы өмүр сүрүшүнө тилектешмин. 2, 3, 4, 5. Ya farkatlar kararlarına başladı. Başlarız. Başladı. 1, 2. Yaxşı alırız. Kurtlu toydan kurbetten alıp etmişsiniz. 2. Atınız. Oha, müştaka men lezzet öldürüyoruz. Birinci repetitor. Nasıl sıra? Bütün oldu bu layakta. Daha bir yolu repetitor. Bu çöğümesi de. Dört. Çekin gelen. Az klaslı gösterdiniz. Kenci hakemini sügörle. Birinci repetitor çekin. 3, 4, 5. Hey başlayın. Ne çekin? Sırasında toplanmış bu lazım. 1, 2. Yük kansı yoşlar. Vallahi bütün repetitor bitti. 1, 2, 3. Kolçaklarım mı attı onları? O yazın olsun diye. Gel olsun. Bana dayanı olacak mı benim abi? Kaçta çok tepkiniz? Bunu kaçta tepkisi de? Bırak balalı eskeçte, skeçte turulan birlikte en çok bu skeç biz. Balalılar, bana dayanı. Birisi olsun. Allah'ın dolaylı anlaşmalıkta bazılarından kalıp tektarınıza azından kalıp. İşte formatlı dostlar, sizlerden daha büyük toylardan şalandık. Kendileri. Assalamu alaikum. Жалпы жамаат достор, классташтар, Симонкул 40 жашты көп болсун. Саяштар, саяштар сау болсун. Силер тапкан бар болгула, дайыма тоймаган келели. Ушундай ынтымак сап берсиңер. Симонкул болду. 40 жашты болду. Менин өзүм болду. Жана бактылууга дайым болсун, жаштыкта жолдуу. Туған болсын, өміріңіз денсаулығың бекем болсын. Балдарыңардың, қыздарыңардың жақсылығын көргіле осындай жақсылық тойларыңарға біз күнә болып жүре берейік. Сүймәкі Замира, менің тойыма болсын, өмірің болсын. Ошол кыздардын жакшылыктарын көрүп, баламды үйлөтүп, келин алып, кыз берип, эмне жасаган, эпагандай кичине болгон. Rahmat, anam. Abim Bozan, Yübülöz Vatman, 1,5 ming so'm priz. Anam, şu teknikumda çoğaltkan, energetik tarmağın bütken gruppalaşlar olacak mı? Sizlerge 500 so'm. Vallahi, rahmat. Atayımıza sizge tapşırayım. Ketip baratqanda бүттүгүнүн бирден тамына калып болду. Там. Колчак болду, 500 сом. Абил Бозан, Yübülöz Vatman. Айыл және ырдай калгас билейсиз, кемзер.
саламатсыздарбы? Бүгүнкү тоюңуздар куттуу болсун. Биз Симонкулдун группалашынын келинчеги болобуз. Атайдын келинчеги болом, атым Динара. Эмне дейм, Симонкулдун туулган күнү куттуу болсун, өмүр жашы узун болсун, келечеги кең болсун. Ата энесинин жанында, үй бүлөсүнүн жанында жаркылдап, бактылуу үй бүлөлөрдөн боло берсин. Иштерине ийгилик каалайм. Ден соолуктары мыкты болсун, оорушпасын. Замира экөө калгармашкан колдору бекем болуп түбөлүктүү өмүр сүрүшсүн. Бүгүнкү туган күнү болсун. Андай жаштарыбыздын жүрөт. Эки ошол амандалып тапшырып коёюн. Кандай саатыңыз көп экен коноктору. Замира бүгүн кут болсун, жашына узун болсун. Ошол көргөн тапкан балдарыңардын улайын көргүлө, уулдун уматын, болгон укматын көргүлө. Ар дайым ушу достордун арасында азыраак жыйналып жүргүлө. Ерлан шартыбаев келе алды Европада. Кошумчаны менен берип жүргөн. Келбей алганда кошумчаны берип жүрүп жолок. Хожалманда Ерлан мырзага да. Алла разы болсун. Кырчын. Жокпу? Анда эркин токтогон билетсиздер экен. بسیار مختلف Çılgı yüzdür meni, şiir yok sözdür meni. Suratı karap karap kayradan seni sana. Emget bize. Abasaldım tün ortosu aycarı. Aycarı aycarı. Ayranı. Ne olsun? Ayranı. Polgal gelsin alsak şansın. Bir vakta mınday soluş керегизин. Урматтуу Симонкул досубуз, бүгүнкү 40 жашың кут болсун. Замир экөөң бактылуу болула, бала чакаңардын жакшылыгын көрүлө, небере чебере жетелеп, ошол балдарыңардын жакшылыгын көрүлө. Биз да ошол силердин жакшылыгыңарга күбө болуп жүрө берели. Дайыма дасторконуңар жакшылыкка жайылсын. Базаркылак ошо бизге дагы ийгилик, ушул балаңыздын 40 жашы кут болсун. Дайыма ушул балдарыңыздын төрүндө балпайган, аксакал, байбиче болуп жүрөңүздөр. Дайыма биз дагы ошо сиздердин жакшылыгыңыздарга күбө болуп жүрөбүз. Ettin görkünür menen, Elin görkü kur menen, bizi göğsü melmelim. belgili bolsunlar meni, melmelim. Ya desene, birge жүрдüm bir talay. Yavrum görünce kal, Hazır yoksun canımda. ensek yer kıyma. Yapma ya, hazır yoksun canımda. Ensek yer aldı. Bana öyle. İki tal görsün sınmay jür,
Elinde жүрсем kıybay jür. Elinde uzak ben gelsem, ermeginde ırday jür. Yaşlı çağın çağında Oynop gülüp tarım var. Bunday jeri çok yok. En birinci çırtan bazlamışsınız. Çı. Şöyle yüzlerine Vah çı. çakaldım bolsun aşkandan men çar bulup katta basma. Bana gel. Kı. İşte tomatto, Maksat Mırza, Talay Mırza sizlerden karşılamak otlayık. Kimimiz başlayız? Kemal Bey. Çin'den dolu uzun ömür dostlarımların arasında kulüplerine cümlelerine getiriyor. Yani yaxşı tutumlar aytılacak, tutumlar kabul olacak. Ömrüm uzun olsun, ardayım şunday, jahtap jayına kırıyor bile, şunday, elleri soğuğda, bağırlarga, ne soğuk işinize ilgili, şu jahtap jayına kırıyor bile. Talay Mırza'nın şu Çoğalış'tan gelgen Sümeyye Mırza'nın dostlarından bu asıl amama min so'm bilsegen uyga apar beringizler. Sizge dese mal oyun etmesin. Talay Mırza'dan asıl amama bermoz. Min so'm bilsiz. Al endi Maksat aka uybiler zattan min so'm, azыр урматтуу коноктору орто кылып кайрадан 20 мүнөттүк контракттан кийин оюнду кылып ушу min so'm тапшырып калган отелдер болсак, барыңыздарды ортого антрага чакырабыз. Бүгін бұйырса Симонкул достың 40 жашында турабыз тойында. Аяшта аяшыққа істер аман болыңыздар. Şu баланы тарбиялап даражаға жеткізіп, баланың бақытысы, атаның бақытысы да қойды. Şu істер аман болыңыздар. Бүгінгі той жақсы өтсін. Достары, классташтары бары чоғылып атабыз. Жақсы игілік болып атады. Барыбыз шернелеш болып, достар өткізіп атабыз 40 жашты. Бұйырса 2 жыл кетіп атады. Аяна шығып қалдық. Şu тойлар жақсы өтсін. Денсаулық қалайын барына. Бары бақытлы болсын. Аманшылықта жолығайлы. Umatu Samira Simonkul birinchi Zamirani aytgan so'zi Simonkul bilan teng yarashib bir alavani cho'g'i tortib turmushni bugun shuni bundan da ulan qila 40 yoshning üstüne daha 40 yosh qo'shilib 80 yosh to'y belgili o'shanda da dag'i bir ishni gulmingda barib cho'g'ilib bir dasturxonda o'tiradi. Ömrüng uzun bo'lsin, densolig'ing chin bo'lsin.
40'tın kırına çıkıp turasın, 80'den belline çıkkanda dagы bir tartışmalar şimdi biyle turalım, 6 sanıl zaman 12 müçöstör. Ошол. Сүймөнкул тууганыңыз кут болсун, өмүр жашы узун болсун, ден соолукта болуп, Замира кызы бактылуу болуп, уулдун урматын, кыздын кызматын көргүлө, ушунча жакшы каалоо тилектерибизди айтылып атат. Ошон баары Алла таалам кабыл кылсын. Замира кут болсун. Өтүнү бактылуу болуңар. Ар дайым сенин жакшылыгыңа келип турам. Жайнак мырза үйүлөсүн аттырган акчалай белек, ушул акчалай белекти Бишкекте келген аяштарга берсемби, телефондорун эдинсе салсын, айылдарларга жумазда бир жолу чалсын деп, 3 аяшка 3 сомго бересиз. Алсаңар. Эдиница. Кемс. Zaten Murray, Elzaga bilin de, şuna geldi. Balonga bir yapalım öyle ya, fayda gelir. Zor, ошол мемлекеттик бир призлер боюнча. Камчылап, алдыга талпынабыз. Алла разы болсун. Тамагыңыз таттуу болсун, анда маэстро жаңа көзгө оюлду 5 бармак жеп анан кабыл болуп элек. Максат агенттин призи бар. Ошо оюн зор, анан жеңгендерге тамак жабыңыздар келиңиздер. 5 бармак карайсыз. Dostlar, Sümeyye Zamira, bugünkü özlük bayramına kutlu olsun. Sizlerge kalarım, Çin'den soğuk, uzun ömür, işine değilik, ballarların жақсылығы болсын, дайыма сіздердің өмірге жақсылыққа жеткізейін, дастарханыңыз дайыма жақсылыққа жайылсын. Бүгінгі тойыңа құтты болсын, бұл той өмірін шектелбесін, мұндағы чоңқылар болсын бұйырса. Тапқан балдардың жақсылықтарын көргілі, игіліктерін көргілі, ошол жакшылыктарыңарды дайым тең бөлүшүп ушундай досторуңар, группалаштарыңар, жалпы жер жатыңар аман болсун. Силерди чоңойткон, тарбиялап ушул даражага жеткирип, жаратып бер айтып туруп, жакыныңар аман болсун.
ата эне бар, бактылуусуңар. Силер ата энеңерди кандай сыйласаңар, балдарыңардан да ошондой сый көргүлө. Дайым жакшылыкта жүргүлө. Ушундай жакшылыктарыңарды бөлүшүп, достор ынтымакта дайым бирге бололу. Және күміс таққа жүріп біткен хакеме миллионы сән енді қайда. Жосы болса түрек болса жоғыраға далмамас енді. Үч, жаңа 15 тоқтайды керек, десті ошақты тазыназ. Төрт, 5, бақпы деген түрек қылашын бұттыре. 6, 7, 19'a mutlu kızlar. 8 9 10 şaştı olur kulağına. Kaç kadar? 10 bir olacak olacak 10 buldu ya. 11 12 ay hadi gönder. Koçak olanlar gelecek kızlar. 11 Harap ederiz. Oke, bak başlarına 20 saat sonra kendi 30 ay oldu. 12 kettik. 1 2 3 uluyor, kesinlikle uluyor açıyor. 4 5 6 7 8 9 10 11 3 ölüce 12 Bişkek var mı? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kumardan sakıyor bana gelin 22 Hayır bana gelin 22 Bana gelin Gelin Yaşta kalma sana gelin 30 tutarmıştı iyi buna Kana 1 2 buna hoş gibi oladı 3 4 5 6 7 8 9 Gümüş tatlı suzun içine buna 10 11 12 13 14 15 bana gönder. Bırak kavuştuğuna bırakma en fazla oldu bakımda. Koçanlar. Halk geliniz. Siz elini rastla cümle tamam mı? Ya o zaman yatıştınız eve. Üstü arkadaş oluyor vakti. Kettik. 1 balıkta turmaç eve. 3 4 5 6 7 jensi saat çıkıyor 8 9 10 olacak olaya vurma başlar 11 12 13 14 15 16 17 18 Ay gidiyor Aslında indiler aslında Ya Aslında indiler mi? Hocam olamaz Ezgi tercihine cevap edildi Bugün Uday Buruz'a 40 yaşın gelgende sportmen olup gelmiş Buruz'aç Тренировка, настроение жүрген әрекет қылып
ушул оюнду уюштуруп байгезилова Максат мырзаны чакырып атчы. Бара кел мага. 1, 2, 3, şaşmayın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haydi oraya geldi. 11. Kovalamamış. Жігіттер, білеңіздерге құлайтылған күш қуат берсін, жүрекке иман берсін. Дайыма тренировкамен жылға кетіңіздер. Ұтылмастар, айлық болмас. Бензин жиып алып отыр, çıktı уже. Қалдырмай çık. Ол чаң қалдаршы. Мақсат мырзаның үйбілер сатылған деп. Қойылған, Башбайге жеңгіші деп тауылған, Бишкектен келген Сүймон Құлдың досы Фархат мырзаға 1000 сом берсін әге. Қаншаға жақсы тесіп болсын, анан көсіп чумаға дозуды керек ерін айтамын деп, шу дозына падешка жылған талайымыздан үйміліз атына 5 сом берсін, Мақсатқа берсін әге. Қолдырмайын әге, деміз. Тесіп болсын. Елдің көп ойлауды деді, Мақсат өзі 30-ты жөнінде қылады. Анан өзі пирис сайвақта өзі мал қой қойын деп 11 жол өңді олышы Мақсатқа да бір бол чайқылатшы рахмат. Аны өзім матуымықтар, азыр ұшыл жерде бүгін ақтачып, көкті чачып, дастарханды жайнатып, қазанды ретті қайнатып, бүгін той иесі Сүймон Құл мырза қайсыл жылы, қайсыл айдан, қайсыл күн түрілген кем айтады? О, айтылашы, емізіге. Аны өзімді алалы, қолыңар рошын өтер болатшы қолыңар дейді. Жоқ, қолыңар өйе өтер жоқ, екі қолыңарды. Saat ровно 12 oldu. Tuğba gününde bir gol çarpmayla var. Tuğba gününde. Bakter, bakalım. Tuğba günü artık çıkarmalı. Gideceğiz. Sen bunu atına canlıdayım. Özlük bayram futbolun Allah Allah'ın şu ömrünü yaşına dele gelirken olsun. Üyülömüne temları anam şu 40 yaşına çıktı. Üyülömünün 15 yıl oldu. Zahira'nın kança çok lige çakırır. Çakırır. Nasip o çakırma. Nege çakırışı gerek? Hazır tuğanını mutluluktan Zahir'a Sүймон Құлды биге çakırar. Kalanız hoş sonra. Olca oğlumuzdan o sonra oldu bileler. Gelin bakalım. Tuğanını artık çıkarır. Maysılar. Maysılar. Tümlük topu balaş. Eka var bolda bileğimle. Айтып отырған езен. Ошол Сүймон Құлды ошол ишке чакырып, ушул туған күндө төрөп койгон апасына 1000 сом берсин өзүнө коюш. Жаман көргөн бака. Браво. Тапқанға бұл бала. Біздің болса 40 қош, бирок 9 ай көтөрүп, ушул жерде 9 ай барып, бала чагасына өтүлгөн. Сизге окшош эмес. Сүймон Құл болсо апасынын копиясы. Жаман көргөндөр жок, апасынын кандасына. Рахмат, бара келди. Аслапан үйдө. Атама сразу болса апа берет. Жана Аслапанды бирин ошмоңуз. Кара Зайра, 15 жылдан бeri Sükem ömüşü lige çakırmayı dedi, çakırmayı. Özü çakır. Tuğan özü çoğun bana geldi. Hocam bana. Жашқа шыққанда еште келіп алмайды дейді. Құдай бұйырса Сүймон Құлдың қылған еңбегі зор, Бақаятанның ушул электр тармағына қосқан залым өте зор. Құдай бұйырса атадан 3 ұл туылат екен. Атаға тең бала, атадан кем бала, атадан артық бала деп. Құдай бұйырса ушул базар атауызын ордун басып, артық ұл аталған Сүймон Құл мырза туған күні құтты болса, дариға чалдың атағандары.
Жана айттым эле сүйлөө бир чот тургандарда эске алып, ушул Максат акемдин келинчеги, талайыбыздын келинчегине бир жаштарга приз тапшырып коюш. Эң кыска тост бүгүнкү кечеде ким сүйлөдү, ким айтат? Эң кыска. Кошулам деген неме? Эң кыска тост Күмүш жактан келген Фаркаттын сүйгөнүнө бир кол чакырыңыз. Эң кыска тост. Анан классташты бир айынан чогултат экен, группалаш ар айынан чогулат экен. Курама темир куч болот. Бүгүнкү кечеде жакшы отурган Сүймөнкулдун группалаштары 1000 сом призин ээси болот. Кызыл сайга түшөсүңөр, Газпромго киресиңер, бирден капучино кофе ичип, үйгөргө аман эсен жетесиңер. Атайыбызга келиңиз. Группалаштарга 1000 сом. Анан Кудай буйруса, күн жылып, жайдын алгачкы күндөрүндө турабыз. Ушул күнгө жеткен Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөр, пайгамбарга салаваттар болсун. Анан эртеңдерде жолугу уланат экен, абиреге келип болсун. Ушул жалпы классташ досторго Аккапани ториеси 2000 сом приз, эртең өзүңүздөр кыргызча болсоңар экен. Классташ достор. Ана өзүм атыраптыр, ак бачык тоңду чачып, барыңыздарды чогултуп бир жакшы эле баталайын деп бүгүнкү той берген той элери сиздердин кол чабуулар астында Сүймөнкул мырзаны Замир Аймичановго кошо эмгелеме. Чыга келиңиз. Урматтуу Сүймөнкул мырза, Кудайдын куласы үчүн Идриз Айтбаевдин 4 сапыры бар. Күчтүү дос, орунду көтөрөт, акчалуу дос, карзыңды көтөрөт, чыныгы дос, сенин жакшылык тоюң көтөрөт. Мына бүгүн ушул жерде сен менен доспун деген, бул эле эмес, акыретте чогуусум деген достор келди. Анан ушул тойду бисмилла деп ата апабыз ачкан болсо, бүгүнкү той эзи катары өзүңүз жалпы келген конокко ыраазычылык сөздүн кезеги. Үйдүн тиреги тойдун эзи, Кулман Мурат 40 жаш эзи Сүймөнкул мырзадан ыраазычылык сөз кезеги келгенсиз. Урматтуу достор, классташтар, группалаштар, шермелештер, баарыңарды ушул тойго келип көп болуп кеткениңиздерге чоң ыраазымын. Баарыңарга рахмат келип, жакшы көңүлдүү отуруп бердиңиздер. Баарыңардын үйүңөрдө ушундай тойлор болсун. Дагы эмне өзүмө эмне жакшылык кааласам, баарыңарга ошону каалайм буюрса. Ушу эртеден бери токтобой сүйлөп аткан ушуна тамада Молдалыга чоң рахмат. Маэстро Сейдинге чоң рахмат. Ушу тойду алып барып кызыктуу өсүп берип аткандарга баарыңарга ыраазымын. Аял жакшы, эл жакшы, барды жакшыган жакшы. Бүгүнкү ак тойдо дасторкон эзи, уул кыздарды түргөн ак бешке бөлөгөн Сүймөнкул мырзанын өмүрлүк жары Замира айым эң жакшы деп ыраазычылык алып келиңиз. Эң биринчиден ошо ата апа сиздерге чоң рахмат. Эки күндөн бери ушундай мен келинкемден уктап калдым, апам түнү менен уктаган жок. Ушундай даярданып чыкты да. Ошо сиздер бар, биз бар апа, сиздерде ден соолук ата. Дайыма сиздин жакшылыктар өзүңүздө болуңуздар. Анан группалаштар, көргөн болгон, ал шаардан келген достор, ар дайым ай сайын сырдашып сүйлөшүп жүргөн айылдар достор, баарыңыздарга чоң рахмат келгениңиздерге, биздин жакшылыкты тең бөлүшкөнүңүздөргө. Баарыңыздардын үйүңүздөрдө ушундай жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Ар дайым бири-бирибиздин жакшылыктарыбызда бололу. Анан ушундай 40 жаш деп шейин ойноду. Ошол 40 жаштын жарымын Молдалы өзүн алып барган окшойт. Ошон үчүн Молдалыны чакырдык, өзүн жыйынтыкта депчи.
чоң рахмат Молдалы сага дагычы. Ушу мен келгенден баштап ушу тоюбуздун баарын ушу Молдалы алып барып жүрөт да. Кудай буйруса биздин 100 жашыбызды да алып барды ойдум. İşinizlerге ilgili aman bolungsuzlar, жақсылықтар болсын. Рахмат, анеміз урматтуу туугандар. Пенденин оозуна Кудайдын кулагын олуп, бүгүнкү алган маталар Алла кабыл кылган болсун. Анан той болуп, тойдун эртеси сөз болот. Сүймөнкул менен Замира баланчага бул жерде кеп болот. Бүгүнкү ушул Сүймөнкул мырзанын 40 жаш тоюнда 50 сом, 100 сомго, 500 сом, 1000 сомго ак көнүк, көк көнүккө тарыгандар 40 жашка барыңар толуп калсаңар, 50, 60, 70, 100 жаш бериңиздер. 100 жаштан кийин жол доңуздар ошолуңуздар. Эгер таарыныштар жок болсо, той элери кыжалат кылбайлы, алган матаңарды Алла кабыл кылсын. Бүгүнкү тойго ыраазыбыз дегендер ыраазычылык деп бир кол чаап бере чоңо. Анан ушул жерде мен сыймыктанган ушу 1982-жылы байгелерим баарыңыздардын үй-бүлөңүздөргө ийгилик. Мен ушул агалар менен чогуу жүрүп, чогуу туруп, анан кийин ушулардын жакшылыктарына кызмат кылып жатабыз. Кудай буйруса, Алла Таала баарыбыз төрткө өстүгө кылган болсун. Ар бир үйдө той болсун. Иншалла биз кызматка дайынбыз. Бул жалган дүйнөдө сыйлаш өтөлү. Баягы айтат го, именно жакшы кеш үчүн өлгөн айтыш керек деп. Тирүү кечте бири-бирибизди сыйлашкан Алла Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. 15 жыл мурун базар кулата биринчи келин алып толугундаган үйүнө коноктор чакырып күткөндө, мына ошондо тойду апарып кушбоң бек бозун бергенбиз. Ошол жерден Аллага ажайып дуа кылып, эң бири 5 тойго келип Сүймөнкулда отуруп, жентек той, 5 той, сүннөт той ушул жерде бергенбиз. Анан Кудайым ойын деп мынакей 40 жашка толуп турат. Эми Кудай мырза сүке, Алла насип кылса, бардык жакшылыктарды ушул ата-энеңиз менен, жора жолдоштор менен чогултусунга Алла Таала насип кылсын. Башталган иштин бүтөрү бар. Бүгүнкү ак тойду алып барган алып барып берер батасы бар. Менден эмес Кудайдан Аллах деп алган жайым бар туган. Амин. Жаңгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт. Урматтуу Сүймөнкул Замира чын жүрөктөн амин деп бата суралат. Амин. 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 Аллах Таала бак берсин. Бак берсин. Сүймөнкул Замира кургак жерге тамчы болгула. Душмандарга камчы болгула. Жамандын көзүнөн сөзүнөн өзүңөргө сак болгула. Түндүгүңөр түшпөс болдун. Очоңор көчпөс болдун. Ажарыңар айдай жактыр. Бергениңер бүгүнкүдөй тойлор болсун. Аккан суң шар болгула. Оорулууга бар болгула. Кыргыздын белгилүү болтодой кар болгула. Аллах Таала бере берсин. Агайын тууган агылып, ак тоймарга келе берсин. Жаратканын бере берсин. Жалпы туган жадырап, жашыңарда жүрө берсин. Кудай Таала бере берсин. Курбуларыңар кубанып, кубанычыңар тең көрүп, тоймарда боло берсин. Бүгүн баары башкача, мөн булактай таптаза, ар кимдин дилинде коркунуч сынап бата. Балкытып бүттенене, канын бесе туугандар, келетине буйруса, Сүймөнкул Замира, келин алган кыз берген тойлорунда, төрт көз үстүгө келендер, амин деп бата берели, амин. 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 Анан базар кулатам айтат, 2000 сом бир сай буйруга бириз алдым, дасторконго кийин биринчи пакет толтурса дейт, ошого 2000 сом берсет. Эми алгыла пакетке салгыла, кешки уктап баргыла, тойдун жакшы болгону, келген болон аман-эсен жеткени, жолуңуздар шыдыр, жолдошуңуздар кыргыз болсун. Сиздер менен эле жакшылык тойло жолуңар.